डॉक्टर साहब पजारे मोहताज ने वत गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो पदा कंसल्टेंट एंडोस्पेक लेप्रोस्कोपी सर्जन मस्त हैं और शरफदरा अदीब लफ्जान शायर चार किताबानी मुसन्नफ़ हैं जो आने शायरी मस्त हैं तो माँ ये मुख्तलिफ पहलू भले माँ ये मर्ची लिटरेचर सर आगे इश्तर गप जने हम मेडिकल जुस्ते हम कने तो शरफदरा हम देखे हम शख्सियत गुमा सार्डियन प्रोफेसर सईद अनाज प्रोफेसर वशब के मरकशा तबे जोड़े खैर से ठीक ठाक शुक्र प्रोफेसर सईद अनाज जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज साइड प्रोफेसर हैं और आइया सारिया बाइस प्रिंसिपल मुख्तलिफ हैं कॉलेजा उतनी जिम्मेवारी पीला को तक और ताल्लुक़ के चा मसलूंगा हैं तो आइए तालीमी बैकग्राउंड एक मिसाल ही कि एक जाल ये एक बलूच जाल ये वास्ता डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर बुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सर बुआ और कार्य जिम्मेदारी तो लाजम ये एक एहसास शर्फ तो माँ प्रोफेसर के जस्त पोस्ट करें बेंदा था माँ डॉक्टर आजम साहब तैने कर रहे तो तालीमी सफ़र माँ अंशो सरपत बुद्दीन के तो मतलब गरीब फैमिलिया की ताल्लुक बुता भले तो एक मजन स्टेज ही हम गिता और वान के दौरान खारम को था तो उसी में तालीमी हवाला ताकि इधर के मर्दों ने वैसे मिसालें जो हुई जी बाज़ मेहरबानी वजह जी ज़िंदगी एक मज़ानी सफ़र है मेरे दोस्त सफ़र शुरू ही सरा और आहिस्ता आहिस्ता गुड़ा अब एक उर्दू शेर मैं तो अकेला चलाता जाने भी मंजिल मेरे ख्याल अंशों के मैं गलती से नहीं लोग मिलते गए और काफिला बनता गया वाले साहब माँ वजह शुरू ही सरा माँ एक सेल्फ मेड स्टूडेंट है ऐसी तरह मती ज़िंदगी बिंदादा कुता है मचे फैसी कुता अल्हम्दुलिल्लाह ये पता मना शुरू से इंटरेस्ट बुता मेडिकल की तरफ है ना तो मैंने शौक़ हम बुता वाला टिमा ज़रूरत हम चीज़ बुता ची एक नो की फील्ड सर मर्दम बिंदात कने खैर माँ फिर बोलान मेडिकल कॉलेज फिर डिस्ट्रिक्ट कुछ होता जी वजह मैं डिस्ट्रिक्ट कलात बुता जी कलात सीट सर माँ अल्हम्दुलिल्लाह का बोलान मेडिकल कॉलेज है उठे माँ बोलान मेडिकल कॉलेज ये नो की बिल्डिंग ची अस्सी कॉलेज शिफ्ट उन्हें बुता पुराना इधर गोली मार चौक सर बुता खैर ये मिखाली नौज़ दो अश्तादु यक के ज़माने इधर अल्हम्दुलिल्लाह का बोलता शुरू सरा मने तबीयत शुबुत इसमें सेल्फ मेड स्टूडेंट है जिंदगी अवती आते रहा वत करना के मतलब सेल्फ मेड ऐसी तरह मैं कार शुरू करता हूँ जी तो माँ अच्छी तो भी मैंने पार्ट टाइम जॉब एक तलाश में कुछ पर से कॉलेज तरह मालूम है मेडिकल कॉलेज है किताबानी खर्च है नाश्ता फीस है इसी आते रहा बड़ा मैं एक कमिटमेंट को तो बता सर अच्छी पार्ट टाइम में एक जॉब करना के ताकि मना कमी इकोनॉमिकली कंपनसेशन भी अच्छा ये दौरान मेरी वालिद साहब अल्लाह या मग़फ़िरत करें मैं इनसे नाराज़ बुते चे बेटा तरह चे ज़रूरत थी पार्ट टाइम जॉब करने की तो मेडिकल स्टूडेंट थी उशन मना आप यल्दे माँ ज़िंदगी तो का वक्त मतलब एक चस्सा गिरक लोटे ना मन चार की ख्वारी चेन तकलीफ चेन और वती मेहनत सरा मतलब खैर गुड़ा माँ दूसरी जगह अप्लाई को तो पार्ट टाइम जॉब आते रहा ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ लेकिन अर्कस गुश्त भाई मॉर्निंग टाइम है सो टाइम तो बे जॉब आता है भाई सो बात तारा मालूम नहीं मैं मेडिकल स्टूडेंट है मैं वाना की कॉलेज सारा वल्ला अल्लाह मेहरबानी से अच्छी बुत बोलान मेडिकल कॉलेज नो के कॉम्प्लेक्स से कार शुरू होता है जी जी ये गप्पा माँ वजह में प्रोग्राम तो सर बाज प्राउडली मतलब वशी सर विशगे से माशुता डायरेक्ट होता एक ठेकेदार इस तरह से ठेकेदार होता कारवारी मतलब मगर ठेकेदार से मना खा रहा भी दे दम ऐसे मजदूरी कनक लूटी उठे माँ दिहाड़ी एक रोजाना दिहाड़ी 80 रुपए होता है खैर ठेकेदार कुछ तो 100 बटे में पिया कुछ भाई 100 बटे में कोट ना कने के 100 बटे क्लास माँ ये ना कुछ ऐसी माँ 100 परची नाइक ना अभी कुछ परची तो नाइट शिफ्ट सरा इंटरेस्ट मुझे आई मज़ा स्टोरी मंतर कुछ है खैर वाजे मना कार दाते माउदामु बजरी रेडियो मिसालो मजदूरी कार अल्हम्दुलिल्लाह कुता शुरू कुता नाइट गुड़ा मनी शेड्यूल बुते कि नो ने बजा मावती हॉस्टल सर होस्टगे ना हॉस्टल वती होमवर्क का दुरा कार मारा कंप्लीट कुता गे का सर मालूम नहीं गुड़ा मां ये कुलिया वती चेंज कुता गे ना एक दस्ता ये टोप और चवट मोट ऐसे मजदूर माशुता गोदा भाई कस मना पो नबूते के मर्दम सो बटे मेडिकल स्टूडेंट बाजवान खैर एक आर मन शुरू होता है अमी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ा मैं पार्ट टाइम जॉब विद मनी स्टडीज कंप्लीट होता है मनी एमबीबीएस बुता नोट्स दो हफ्ता दो आइश्ता अल्हम्दुलिल्लाह और मैं शुरू पोस्ट ग्रेजुएशन है आता अल्हम्दुलिल्लाह कराची जेपीएमसी से ना माउदा मास्टर ऑफ सर्जरी आई को तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सर्जरी सरा मतलब दा मैं एक स्पेशल शोबा में ज्वाइन को तो लेप्रोस्कोपिक
اور اینڈوسکوپک اور کولونوسکوپک اس سے الگ الگ شعبے تو آئی سرگرما بلوچستان حوالے سر ما اولی کولونوسکوپک سرجن اسی میدان تو یہ حساب سر بعض جو مترکیشن جس کا شرف درا یہ ایک مثال ہی ڈاکٹر اعظم ہے کہ مطلب غریب یا بعض مردوں وانے کا نیمون سرپت بھی کہ وہ ون تو نہ کریں ہمارے معاشی مسئلے ہیں سماجی مسئلے ہیں تو لازم یہ ایک مثال ہے وہ ڈاکٹر اترا پیش داشت تھا اور بلوچستان تو کا اترا مزن نام ہی کنٹ تھا تو شرف درا نوکے سال ہم شمار مبارک بھی وہاں بیال ہوتے ہیں پرچے کے نوکے سال اولی روچے ہیں تو یہ بابتا ماں ڈاکٹر حازم پرچے کے شاعری ہم ہستے ہیں ایک وسط کے سال کے الوداع بتا یہ بات ہم ہنچو وقت مزنا ہے نظمی و شاعری کتگی نماغ ایشے وار کریں جی وجہ گرما دو لکھے تھے کہ ویسے ایک تو لاسٹ ایئر دسمبر میں خداحافظ کو تھے یک نو کے سالہ ویلکم کو تھے کجا نظم بگوشی الوداع بگوش پدا یہ بگوشی اول الوداع والا بگوشی پرچے یک سال 2025 ایک مہمان بودن مہمان ہمارا رخصت کرتے تو ایک نظم سرما آئی لکھے تھے کہ آئی عنوان ہے الوداع ماہ دسمبر اردو سراوت ہے مشاعری اردو مشاعری کنا براوی ہم کنا ولی میں بلوچی ہم لکھی تھا کہ انگلش لٹریچر ہم لکھی تھا کہ پشتو شاعری ہم ماکو تھا کہ براوی منی مدر ٹنگی ماں سے زبان ہے تو عرض وجہ چھے الوداع کہنے سے پہلے اے دسمبر سن تو لے الوداع کہنے سے پہلے اے دسمبر سن تو لے زبردست یہ طے ہے کہ جانے والوں کو کوئی نہ روک سکتا ہے زبردست یہ طے ہے کہ جانے والوں کو نہ کوئی روک سکتا ہے اٹل ہے فیصلہ جانے کا تیرا اے دسمبر تو چلے جانا اٹل ہے فیصلہ جانے کا تیرا اے دسمبر تو چلے جانا مگر یہ سوچ لو ہم سے دوبارہ لوٹ آنے کا ہمیں پھر گدگدانے کا ارے ہنسنے ہنسانے کا کوئی وعدہ تو کر جاؤ اور شبوں کی تیرگی تیری ٹچرتی گپ اندھیروں کی طوالت اور بے چینی ٹچرتی گپ اندھیروں کی طوالت اور بے چینی دلوں کی بے یقینی کو بدلنے کا کوئی ہم سے اعادہ پھر سے کر جاؤ دسمبر ہم سے پھر سے لوٹ آنے کا کوئی وعدہ تو کر جاؤ تمہاری سحر میں کھوئے ہوئے سب کے رویے سرد ہیں دیکھو دسمبر چو یخے اور یخے سے رارکے سے موڈا من چو یخ بھی تو دسمبر تمہاری سحر میں کھوئے ہوئے سب کے رویے سرد ہیں دیکھو نہ جانے کیوں بھلا کس کی اثر سے سبز پتے زرد ہیں دیکھو نہ جانے دیکھیے کس کی اثر سے سبز پتے زرد ہیں دیکھو سنا ہے کہ تمہاری وحشتوں سے زرد پتے اپنی شاخوں سے بچھڑتے ہیں سنا ہے کہ تمہاری وحشتوں سے زرد پتے اپنی شاخوں سے بچھڑتے ہیں گرجنے والے بادل بھی ہوا کی سرد لہروں سے کبھی چھپ کر برستے ہیں دسمبر کیوں مزاجوں پر تو حاوی ہے بہاروں میں بھی تو اکثر تمہارا ذکر جاری ہے تصور میں تمہارے سال بھر تو منتظر رہتی ہیں یہ آنکھیں تصور میں تمہارے سال بھر تو منتظر رہتی ہیں یہ آنکھیں مگر جانا ہے تو صد شوق سے رخصت کریں گے ہم دسمبر فیصلہ تیرا اٹل ہے تو چلے جانا اگر پھر ہو سکے تو اگلے برس پھر سے چلے آنا ہم پہ ستم ڈھانے ہمیں رلنے رلانے کو اگر پھر ہو سکے اگلے برس تم لوٹ کر آنا دسمبر لوٹ کر آنا جی شرف در الوداع دسمبر کے ڈاکٹر اعظم ہوتی خیالاں ہوتی کتارسزا ہوتی جذبات اظہار کرنے کا تو شرف در مجلس پروفیسر سعید ناز ہم آوارنگو پروفیسر سعید ناز ایک مثال ہی وسطہ کہ مستوں کے علاقہ سیادی اداروں کے پدا جوائنٹ ڈائریکٹر اور پرنسپل ایڈمنسٹریٹیو پوسٹانی بوک منکلہ یک احساسی فیمیل واسطہ ایک بلوچ فیمیل واسطہ تو ماں یہ حوالہ میڈم تو ہمارا ہوتی تعلیمی سفر بابتا کجا ہوتی بابتا ہمارا سفر دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مو مہربانی زاہد صاحب ای مچے کرے تھے نا تعلیمی کرے نہ کرے آغاز
بالکل اسٹارٹ اپ پلاننگ خواہ کہ مطلب دا شرف دارک دا بنے رہا کہ شاید دا گڑا کنے پلیٹ اٹی کرے ملانے جینا دون اسمتنے یہ کہ تقریباً سال سے نہ سوٹا تو کنا کرے فادر صاحب کرے او دے اسی قبائلی جگڑ اٹی کرے او شہید کرے تو دس تو نا مطلب سال سے نہ چنا کن اونا لما کنا لما نہ برام کرے 13 ایئرز اٹی مسوس تو 23 سال نہ ایج اٹی کرے او مس بیوہ مسوس تو نن مسے ایڑ اسے ایلو مسے سنا تو دافتا کلان بلا ایڑ نہ کنا ایج 9 ایئرز سکا تو دا فیملی رن کرننگ آخس کے نا سورسز کسورا آخس کے نا مطلب بچت سکا لما کنا کل لے کنا باوا نہ کرے کیس اٹی خنک ولدا کرے کھل کڑا کے نارا موٹے ولدام نہ باغ وارا سورا مچے واس کرے نہ گزارا مسکا میٹرک کرے جو تونن کرے گورنمنٹ اسکولا نہیں کرے تا ای کرے ننا علاقہ کرے مستونگے لیکن ای ایڑان مالو کرے پڑنگ آباد ننا گاؤں ہے ای اموڑ کرے مطلب کنا ننا رہائش ہے اور ای امو کان خوانانوٹ تو مطلب گورنمنٹ اسکولان بعض مشکل اٹی کرے نن ای میٹرک کرے میٹرک ان پت کرے داخس ننا کرے ریسورسز لوے سر باغ ویرا کل خشک مسر تو کنے کرے مطلب اتنا پڑھائی کنٹینیو کرنے کے تویٹ اینان پت کرے لما کنے پارے کہ مطلب اسٹے نما بلائی نہ برام مسوس اور ایلونام کرے تقریباً برام مسوس علم کرا کرے خوانا کا تو اسٹے نما قربانی تو روئے نمے جابس کروئے تو میٹرک ان پت کرے جاب ملنگ بعض مشکل ہے سکا بعض جگہ تی انٹرویو تے سوٹ ایز اے جے وی ٹیچر لیکن کنا کرے پوسٹنگ بتاؤ ولدا اندون اسے سبب اسمس کہ ایف اے او سے پروجیکٹ سکا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن تو اوفتے کرے لینگویج اکے اسے مطلب فیمیل اسنا ضرورت سکا دا کانیکویلٹی او پارے کنانے اسے فیمیل اسنا ضرورت ہے اور 80 کنا ایج تقریباً 15 ایئرز سکا او پارے نانے کرے ضرورت ہے فیمیل اسنا تو ولدا اے ٹائم اٹھی کرے دا بعض مشکل سکا کہ 15 ایئرز اولڈ اسے مسیڑے انگریزات تن کارے اور ایم کرے اوفتے کرے دیرنے اتیرنے بعض مشکل ٹکنے پرمیشن ملا ہیران پت کرے ای تینا ساتھ ساتھ پرائیویٹ تینا کرے تعلیم جاری کرے ایف ایم کرے ٹی پرائیویٹ ای ولدا بی اے کرے ساتھ ساتھ ولدا کرے کنا ماسٹر نہ کے ٹائم بس ہی پارٹی ریگولر مطلب خوانی خواہاں تو ایکان پروجیکٹا میں ناٹا اور ایکان کرے یونیورسٹی آف بلوچستان کرے مستونگان کوئٹہ گان ڈیلی آؤٹ بیک کریٹا اور اے ٹائم ہم کرے مطلب ڈیلی آؤٹ بیک بعض بلو مسئلہ سسکا فیملی سکا ننا رشتہ دارا کسورا کہ دا مسیر دا کان بسٹی کا ایک ولدا کرے دا ننا مطلب پرنگا بعد ہم سنگر اس کا اچھا خاصا کسر سے 30 منٹس کرے لگی رہا پیدل لرز کن بننگ ولدا کرے لوکل بسٹی سوار مننگ لوکل بساتے نم شاید کوئٹہ مستنگ نہ خنان ہو رہے ماشاءاللہ افتا دونوں حالت سسکا ایڈز کن ولدا بننگ ولدا یونیورسٹی اٹینڈ کرننگ ولدا تینا ساتھ ساتھ پروجیکٹ ان کرے مطلب وہ ٹیم کرنا کارے مسکا ولدا پروجیکٹ ختم مس لیکن فائنینشل کرے کرائسس نہ ختم ہوتے سر ولدا کرے بعض اپلائی کرے لیکن کنے اسے جے وی پوسٹس ملتا ہو ولدا کرے دون کریں کہ اسے انتس بس پروجیکٹ بس کہ ننے کرے کمیونٹی اسکول اور کے کرے ایڈمنسٹریشن ضرورت ہے ولدا نہیں ٹیسٹ سوٹ تو کنا ماشاءاللہ 80 ایز اے 16 گریڈ اے دے کرے یہ کلیئر کرے ایرا تو ٹی کرے ایڈمنسٹریٹ لگا تو کون سا آباد ٹیم ساتھ ساتھ کرے ایکن کمیشنر پوسٹ بسور ای ایڈ کے اپلائی کرے ماشاءاللہ تینا کمیشن نے کلیئر کر 17 گریڈ ہے لیکچرر ایز اے لیکچرر تو یہ 2001 اٹی کرے ایز اے لیکچرر بس انگلش سبجیکٹ کنا سوشیالوجی کنا سبجیکٹ سوشیالوجی ہے اچھا ای ڈبل ماسٹرز ہم کرے نوٹ سوشیالوجی ٹیم کرے نوٹ پبلک ایڈمنسٹریشن ٹیم کرے نوٹ اور ایل او ایل ایل وی میں کرے نوٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن کرے ریسورسا کنا باس کا مسورا فرسٹ کے کنا انتمس اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر ای ولدام کرے کنا ڈیلی آؤٹ بیک سکا پرنگ آباد آن سیٹلائٹ ٹاؤن کالج کن اے ٹیم کرے ولدا کافی کرے کنا اورائے کنا سپورٹ نہ ضرورت سکا اے ٹیمس کن کنا علم جاب اٹھی اللہ وکا تو ولدا اتنا کرے پورا سیلری تے سوٹا اراٹی مطلب اسے نومینل کسے تین کے پیسہ استخاٹا کہ خالی بس اٹھی کھاؤ اور بس اٹھی برے تینا فیملی سپورٹ کرے ایڑان پت کرے کنا 18 اٹھی تینٹ پروموشن مس 19 نے کرے ولدا ای کرے پبلک سروس کمیشن نہ تھرو کلیئر کرے ولدا کنا برامس برامن مطلب 17 اٹھی کے بسوٹ کنا برامس سوس ایڑان پت کرے ای تینا ایم فل کرے الحمدللہ داسا کرے ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر کاریم کرنے جی شرف دارا عشت پروفیسر سعید الناس کے ہوتی تعلیمی سفر تو لازم آئیے میں دوئی مہمان آئیں تو کا چچو
تگ و دو یا تکلیف بتا بلے اتر منارن تھا لازم انچے علاقان سے آدھی بتا بلے یہ مثال آئی واسطہ ایک جنک کے واسطہ مثالیں سعید اناز یا بچے کے واسطہ ڈاکٹر سرجن مثال ہے کہ چچو غریب ہو بزگی ہوتی تعلیم دیما پڑتا ڈاکٹر صاحب مچا بعضیں انچے مرد شخصیتاں تو مطلب میڈیکل شعبہ ہے بلے لٹریچر کو تو چوب میں تو اردو شاعری کنے بلوچی کنے اور نصرہ ہوں تعلق ہیں میں بعضیں شخصیت استاں کیا ہنی فیلڈ بعض منیر بادی نہیں بیروکریٹو ہوتا بلے لٹریچر 105 ناولیں نوشتہ کو تھا ڈاکٹر علی دوس ہوتا بعضیں مثال تو ڈاکٹر بیزم ہوتا ڈاکٹر فضل غالب ہوتا اور دیکھیں بعضیں مثال ڈاکٹر رئیسانی ہوتا ہوں تاج رئیسانی تو مقصد کا پیش ہے کہ یک کتار سے کو لٹریچر فطری طور ہستے ہیں پرچہ کہ آیا شما ای پروفیشنل شمارا بدل نہ کوتا تو اس چیز میں کہ لٹریچر کتار سے چنچو ضروری ہے اور لٹریچر جن معاشرے واسطہ چنچو علمی ہے سر لٹریچر منگوشی معاشرے یک مذہنی بشخی اور لٹریچر نہ جانا کے بغیر مردم دیما لٹریچر طرح علم دے آگاہی دے کی طرح معاشرے رہن سہن بارہ درائے مطلب چیز پلس پوائنٹس تو لٹریچر سر کے رہ گئے نا اور مثال ماں یا بانو کے چی پیریفری سرات کے سینٹر سرا مطلب خواری کو یہ لٹریچر میں کچھ کمالی چی کمیونٹی چمہ پچ کو تا تعلیم آگاہی داتا ہے پبلک کا اس فائدہ کو تا مستقبل آترا مطلب تیاری کو تا ہے تو لٹریچر بعض مزنی چیز سر لٹریچر بغیر زندگی میں کچھ ناممکن ہے بعض جوان ما مشوانیہ وشیں کے واجہ کتاب کے استا آرزوں کی برفیلی دھوپ ایک کتاب واجہ تبصرہ بکا وہی تھی کتاب جی جو اے وجہ منی ما شاعری شروع کتا اول متی مادری زبان سرا براوی سرا آئی کتاب استی گوڑا منتا کہ اول ما آئی لکھتا ویدن نام سرا آئی پرندہ پیش کرنا جو اچھا اے منی اردوی شاعری اولی کتاب ہے اردو غزلیات اور دیشی میں دو بچہ کتا ایک بشخ سرا براوی غزل اور ایک طرح اردوی غزل ایک جا کتاب سرانی اور ہمیں بڑا پرچائیہ جی پرچائیاں چیستے کو نظم ہے غزل اور نظم یک جا رہا نا شاعری مختلف صنف ہے نثر غزلی والا نظمی والا رباعی وغیرہ تو یہ منی اردو نظمانی اور براوی نظمانی کتابیں یہ 2020 تو 4 سرائشی چاہتے یہ ویدن ہاں ویدن منی براوی بولی ماں سے بولی اولی کتابیں ماشاءاللہ براوی غزلیات اور براوی نظم اولی کتاب منی یہ میں پرنٹ دیمات کے 906 آپ کے میدان سے یہ تھی مطلب وجہ میڈیکل ہے گیا جو وجہ اے منی میڈیکل بلکہ پراؤڈ ما فخر چی سرجری منی ایک 8 سال ریسرچ کتاب لکھتے ہیں کولون یعنی مزن روٹنگ اور میدو آئی بارہ اور تیرا منا کتاب چی اولی پہچان داتے چی بلوچستانی اولی کولونوسکوپک سرجری ہے مطلب بنداب کو تیدا بعض جوان وجہ ماں لوٹیں کہ تو 9 سال الوداع کو آؤ کے سالہ تو چھوں برو پا ویلکم چھوں مطلب شما خیالتی نظمہ ہوں گڑا آؤ گزار گئے شردارہ ای نظمہ مرچی صوب عمالک کتا ہے پچی اولی روچی سال ہے تو یہ عنوان ہے سر مطلب بعض خوشی منگر دائی تھا کیسے ڈاکٹر ہے مطلب بعض سیریس پروفیشن ہے نا لیکن او ٹی کرے شاعری زبردست ہوئی تو یہ مطلب شاعری ہم لازم آئی کتار سے جذبہ جی ہو جائے بعض مہربانی اس نظم کا عنوان ہے سال نو سال نو کے بارے میں ایک آزاد نظم کرتا ہوں کہ کل دسمبر ہوا ہم سے رخصت تو آج کل دسمبر ہم سے رخصت ہوا تو آج سال نو نئی صبح مبارک تمہیں سال نو نئی صبح مبارک تمہیں وقت رہتا نہیں ہے کبھی ایک سا وقت رہتا نہیں ہے کبھی ایک سا ہے تغیر پذیری میں یہ کائنات وقت کے ساتھ چلتے رہے اور پھر دھوپ چاؤں بھی آ کے ڈھلتے رہے وقت کے ساتھ چلتے رہے اور پھر دھوپ چاؤں بھی آ کے ڈھلتے رہے تلخ و شیرین جذبات کی آڑ میں تلخ و شیرین جذبات کی آڑ میں گزرے وقتوں کو اب یاد رکھنے سے کیا تلخ و شیرین جذبات کی آڑ میں گزرے وقتوں کو اب یاد رکھنے سے کیا تجھ سے امید ہے سال نو اب کہ تو تجھ سے امید ہے سال نو اب کہ تو ہم سے ماضی کی سب تلخیاں چھین کر
ہم سے ماضی کی سب تلخیاں چھین کر عہد رفتہ میں جھیلے جو ظلم و ستم. واہ واہ کتنے چرکے لگے روح جہاں تک ہیں سب زخم زخم. واہ واہ کتنے چرکے لگے روح جہاں تک ہیں سب زخم زخم. اب رفوگر بنو. واہ نو کے سال ہم گزرے نئے سال کے لیے میسج ہے کہ اب رفوگر بنو سارے زخموں کا پھر سے مداوا بنو. واہ واہ بس بس اب رفوگر بنو سارے زخموں کا پھر سے مداوا بنو. سال نو اپنی معیار کو رکھ کے یوں برقرار. واہ واہ بس بس سال نو اپنی معیار کو رکھ کے یوں برقرار. اب نصابوں کی طرح بدلنا نہیں. واہ واہ بس بس اب نصاب سال نو اپنی معیار کو رکھ کے یوں برقرار. اب نصابوں کی طرح بدلنا نہیں. واہ ہوں مبارک تجھے تیری رانائیاں. واہ بس بس دور ہوں تیرے آنے سے تنہائیاں. واہ واہ سب نے دیکھی ہیں ظلمت کی پرچھائیاں. واہ واہ سب نے دیکھی ہیں ظلمت کی پرچھائیاں. آہ درد و فغاں دور سب سے کرو. واہ واہ بس ہر بس طرف ہوں مسرت کی شاہنائیاں. واہ واہ بس بہت بس شکریہ. اور تیری آمد پہ جو خواب تھے امن کے. واہ واہ تیری آمد پہ جو خواب تھے امن کے ہم نے دیکھے ہیں اب ان کی تعبیر بن. واہ واہ سب کی بگڑی ہیں تقدیریں ماضی میں جو. واہ واہ سب کی بگڑی ہیں تقدیریں ماضی میں جو ان کی پیار و محبت سے تعمیر کر. واہ واہ بس بس سال نو اب گلے سے لگا کر تمہیں تیری دامن کو پھولوں سے بھر دیں گے ہم. واہ واہ سال نو تیری دامن کو پھولوں سے بھر دیں گے ہم. بہت شکریہ. بس بس بعض جوان شرف دارا مجلس دیما روانے تو مغالو یک صوت یہ نمگا رویں حکیم بلوچے پھر بندہ بعض جوانے صوتے دلوں بر تک تی زلپانی تابن من پڑتو شفاں بے وابن شرف دارا حکیم بلوچے